ya Nyamira stokumanya gwabona abamenyi korwa ase county ya Nyamira nababwatani korwa ase chisekta nigo litkulia lero basangerekana ase nsemo ya Riensune ime ye bunge ya Borabu ase gikaro gyokorera ali serikali y'omosike William Ruto yabege gukora ase myaka 3 abeire abisi umanyego yo nigo orawa no mochevu wepu omosike Silvana Sosoro negati yabaraibande be serikali angamo no yokabeire gose no yokubwatia oyo okorekante lituko liegoro ase county ya Kisii kokwana chinga kiechio nigo abange bagokera eburaibwa bono na boigo kubolia bagendere konekelikwa amagendero munagotumanya mulikito Daniel Ontiri magega yabamenyi kurwa ase county ya Kisii gosanga nabaraya baiga kurwa sarongo rogusi na muno bali bara ase serikali ase lituko lya kaberero na sabamenyi be county ya Nyamira asomwega waliganigwa ase nsemo ya Riensune ime yebunge ya Borabu mwego yega nigo ikirenwa nabarai baragwa n'umosike Silvana Sosoro mubunge webunge ya Kitutu cha North umosike Jafeth Nyakundi imedere pwe county y'Umusubati Jerusha Mumanyi oliwe county ya Kisii umosike Donya Doris Aburi umosike Steve Mugaka igati yabanda bange nechinga kecho abarai yabo bateba bunesa babwenene bakumubwate siri umosike Ruto na magendero ayo haikiranirie. Kwanza tunashukuru kwa yale ambaye ametupa yale mabarabara ambaye yalikuwa yamekwama kama hii barabara ya hapa Makara kielekea Isoge mpaka Manga inaendelea, kuna masoko ambazo zinaendelea. Tunataka kumshukuru sana kwa haya. Lakini bado sisi tunaomba mengine mengi kwa sababu hii ni jamii kubwa sana. Tuachane kile. Mboso atore serikali. Naenda wantu bamito tigamba tena. At least nyasaye otokonyire ntogoro nama etego sanonoka moko ndamero mungi noyo ntogoro gago kwana abajumbe ntugiri toko bange binto kemaene nzerusho gototebi na kidonya tikakuwa yerera enomoke wati gochigaiga nachikoligereria aro no enesterire rako ya kamafuta obosio boroboterere nabwati jerusha twamere bullet tugateba na bantu tigatoreme goika tugenda muntu ntogo tigabantu baitu Bateba kurwa so abisi amange aoncholerie egatiabo gukina kumubaro waborokia abo bali kwemeremo nabande bakinigwe birogo hasobokorerie naigo kugania nkororo kumusuma ara ase bipinde bibere William Ruto ina reluge gosokia marigaki ina reluge konge para ina reluge konge stima ina reluge kibe sando serchi skuru na gendrese korosi tubwatira nabantu bagusi especially bali tole bogiranga gotokoro kwa bagirange sauri twagirete ngo echuye ya chete waitogeti tukanyerigereriga na maringo tonyeite titorie ekagenda Diritwa girete tokakora. Bono ntoko gira serikali na ende. Ndobwate kazi mtaani wotakere asaba murabaito. Kazi mtaani is being launched very soon. Osoraba ba etie budget wakayebeka ime oyino mheshimiwa William Ruto. Eli yakatato university education. Bono iga capitation yeliko nyemogo tebikunga ya chile 16,000. In fact ngorwere 22,000 osoro na inde mbachi ete bakaligere ligende ikyo na inde ko kinere agende ko chigorake more than even the 22,000. Ase karekyo boigo nigo abaraya baiga bamomocha uyo kabero mokonyi bo morai wense umosike Geoffrey Rigathi Gachagua ase chenkwana chae no kubama mincha we serikali ra robono bateba umurai abisi na weneta koegwa chinga kichinyoro chugo ikirania magendro. Wewe ulishindwa kuconvince wabunge wakupigie kura hata wakura tana hukupata. Utakuja kuconvince nani hapa sijui wananchi milioni 50 na kuzunguka tu hivi na unakuja kututishia ukiwa huko ngambo mbali. Si ukuja hapa Kisumu jaribu kututishia ukiwa hapa kwenda kabisa. Mnamwambia kwenda asikwende. Akwenda asikwende. Enze tata nitayo tete kutoka isikia serikali. Mtata ko ngaina. One tayo. Na onyenga chaguo yo kategia watu karua serikali. Manya abegete kina gopinga impeachment yaye. Tago yani ikoti yetebelero nga etwa murusitie njirembe. Irana. Yani musacho liara irane bwango sana. Diria renge serikali
yarenge goteba ntobwati shares taibo bono iga na ya goteba in two cousins ango montori ochire Nairobi mokomwakere simi tari kobogere simi okobawate gasi dirie gasi yaereri okoirana gusi ogotebi umwana omito nkonye Ngurubadire gethaseni kya gatembe kurega se kaunti ya Nyamira ilitera nenguruko Daniel Untiri